Kambi-ini ya kwendia riboti ya BBI undu umwe na kumatha unyiti mbaru wa kiuteti mbere ya githurano kinene kia mwaka ukite cierekeirie mutongoria wa ODM Raila Odinga nginya gitaru-ini gia gatagati wa bururi kuria tabanirie mucemanio thoko-ini ya Githurai kaunti-ini ya Kiambu. Raila umagaritio ni atongoria matiganite kinyirie thoko-ini ya Githurai mathaa-ini ma miaraho ya umuthi na toria gugutanyitwo githagathago kia yumiria hindi ya mucemanio uyu kuria gikundi kia nyanake kiambiriirie kuina nyimbo cia kugathiriria munini wa mutongoria wa bururi William Ruto na mutaratara wake wa kuheana wheelbarrow ta njira ya guteithiriria mbeũ njithi gwikuria. Thutha wa githagathago giki thayo ni uthararire kwa ihinda thutha wa gikundi giki kia nyanake kung'ethanira na arumiriri a Raila magikaniria mahiga. No githagathago giki kia horohio ni maabithaa a borithi aria maingiriire ndeto ino na Raila athie na mbere na kuheana ndumiriri yake kuri muingi. Hapa mko wakati ni nyumbani. Mimi nikija, mimi ni mdhoniwa. Aende kwa ndoni. Mtoto yangu Raila Odinga aliyomshana kutoka hapa. Aenda Shiro. Mtoto yangu. Kijana yangu mwingine Junior, Raila Junior. Hapo kwa bwana Kachukia. Hapa. Kwa hivyo mimi nikija nakuja kwa Adoni. Nani naweza kunizuia kukuja? Nitakuja. Raila akihuthira mweke uyu ni eranĩire kumurika mathina ma onjoria thoko ino na kumakinyiria President Uhuru Kenyatta niguo kumahotithia kuruta wira wao hatari na muhingo wothe noguo kugacirithia biashara ciao. Sasa leo hii mkutano wao, kazi itaanza wiki ijayo. Kujenga hiyo daraja itajengwa na inajengeka. Ikikwisha mimi mwenyewe nitakuja kufungua. Hau kabere Raila ni agucemanitie na ini undu umwe na gikundi kia onjoria ya mbere ya gutabania micemanio ya muingi mwena wa Kiambu na Githurai. Guothe guku akiuga muingi wa gatagati wa bururi kunyita mbaru BBI kuona iri na umithio munene kuri muingi wa gitaru giki. Namshukuru sana Mheshimiwa Uhuru pamoja na Raila Odinga kwa sababu najua amani ndio itawezesha watu wa Githurai kuendelea na biashara zao pasi na kuwa na matatizo. Baba amekuja kwa amani. Na baba amekuja kuleta suluhu. Hapana suluhu ya kesho, suluhu ya leo. Na kitu cha kwanza ni mambo ya daraja. Watu wa Nairobi kia humparo. Watu wa Nairobi ni maondo manene. Kwa hivyo ninawauliza nyinyi tukubaliane. Sisi watu wa Githurai na Nairobi ni ni mucemanio ukite uriri kiama kia ODM kianiriire mubango wa kwambiriria gutabania micemanio ya kiuteti guothe bururi-ini niguo gwetha unyiti mbaru wa githurano kinene kia mwaka ukite guku mathiite na mbere kunyururia Ruto na kambi-ini iria akoretwo agitabania cia kuhe mbeũ njithi wheelbarrow ta njira yacio gwikuria kiwonjoria. Ngiribotera Kameme TV Gitego Mwaura Wagunya.